tuna hian veteran futsal tournament khela chuan ramhlun veng thar le di te futsal team mo futsal club ani chu in khela di te hi goal 2 man score to ni di te hian rem puyaran up khop mai ran ngam khop mai kumsomli panga chin chung lam pang hian ribbon an hreng thlap zela chu 45 khain thak te ya 40 pon thak thei ten an chu pani hin lu zela ngai kumsomli panga hi mi pani zel mi panga pani zel an lu ngai player kha valal rawa footballer rawa so uthan puya te joelan pita a goal thengem reng puya ni hi block tha khai Banal rawa number 27 Mizo striker tha veteran upon la fit khop mai Joela number 7 vai bakon Joela anti thin khania vai bakon fira chana du na pet goal thai du na huna tangin phal lo achua ta ko baram phal lo china han no sina mo outside the train neta ron da du me ron de ai nang reng Wow. Good shoot, side throw tia kan itra tuna mi ka chu fit chun fit ve thau mai pangai han khel tha kum somli panga china chuan uthan puya china moi lu tukina score Joelan nal lu tuk mai na score ani ani hin team man tha an fitness po tha Joel ma phalok avan tha valal rawa ball na ball passing a dik thai khop mai uthan puya man support coklat
Score thấy đón em quá luôn là vẫn wow goal là lâu tắt anh hun lai footballer thật thuyền anh nhỉ vẫn cho em uthal puya vào rồi goal score lệ ta Mizo super trio zingami khani rawa than puya aban ni hi left footer ania ball khal thei chi mo than puya republic vang it's good space avan tam em athak chuan o joy tlang har shet awla fit thakop mai tetia walrowa a pace har prop ma than puya sareng puya ta har sanam lo utlat lo en veng ve hi go ol chin ve joela anh hạ về tổ có bằng cùng sớm ly plus chỉ là chuyện tha trùng về tổ cho nó chứ renai and fitness là maintain cho tốt mày safe zoom mấy này Afan dik ve rawa score thấy em score lẽ tao thằng puya chú đinh là bên score về ta 5-0 một tu na don't let me down Joy làm ball là score về đó tete counter attack kan yaram thun lamin tete score ve theng em
dấu thầy là quá ô thần bụi ơi spoil tục communication han thashet se chu wal rawan han ano se han ko zeu se chu ading lamin thalu tukina pet gol thei dona in auton hi pura ka fall turania masen pedau tat wal rawan pe a joelan nam phun lampang le minan tuana fum deuh to a chan chu 5-0 ni to a tran hi har ve to thina ni goal khatan score ve le zo sen chu tlem chuanin anronin motivate thei tur ani mo ureng puyetan har sanna la om re la ve phia ta luta bal rawa thaka futsala chuan phia ta po hi player thatak left and right a thiama left a thiam jok tlang pui in a pet thei both side no le lam chuan pet thei thawa mar chu velamin thazok an boss berte te mar hi zin tlat maya ar kal thei lo tlat zanin chu lam pa po hen lo ha chol na te le war wan ha chola goal score ve to first half azauta minute som ni khan an score nem tol tu ka temin aneng lo ve deuh he kan yaw so lai mi sam nei lo ber sat ti teang lu kol ber so di te a nia team nei tu mo team hing put chana ni chu le second half an tran le to tuna hian 5-0 in dite hian man la shuai ni joel ania tunge uthan puya number 25 he Joseph and fitness swing that late deuh hlek chu ni di khan ureng pui hi futsala chuan lo tha ni hi football a po keeper a chuan awang lai chuan thathawa chu ti ro chuan futsala hian cover zau me chuma ma hian an tan ve deuh hlek chu ngai dona joela khal tang thei em akan assist thave than puya ding lam mang tlat vedam chu ni se score le mai the ni joela fit thakop mai par me a uthan puya ribon mo thie mo khatiang or khan thi lo or pal rules panga chuan ti khan yellow card le hal ringa ta hote khan yellow card mu thei ni tui lo wa in te khatiang chi kha khel lak lo lai chuan in tui in te khatiang kha a thei lo ta keeper back pass lo man tiang chi te mo hote de khanin yellow card kha mu kha ol tina ni chu chuan first half de second half hianin time out voi khat ve a call thei one try em aju asiam thengem goal thengem assist alo lu khat ne bok ani goal thei reng lo mai corner one try em joelan bola la Joseph Auma Joel pass
chu hospital pass an tiang chi kha a pass zoil tuka 50-50 bola chuat tlat mai ram hun veng thar lam ureng puya safe le ta than pui bol khal the ken thei khap maya Josephan bol assisa than puya thluwa lelam opponent ho hin ming ka chi alawa Joela roin rol tha ani hi fit reng mai kum sombi panga chunglama po fit lut tu fitness maintain char thina ni a hun lai pona tha Joela chu football pa nga ya mo vai va kona chuanin toile Joela king ani chu an hun lai chen football a join way me field vai va kona field ta kha chen ma tha top tu than puyan ball la eo free kick 1 2 3 4 5 5 year ta thấu Futsal ấy cho nên là đậu mà nè 5 year thì chú ăn thà đậu em chơi là luôn là mình bố lên là support chắc khóc mày eo Than pui chơi là deflect corner anh fit chả boka game cho nung chắc khóc mày tê shit sorry passing ani futsal ang khelna rei to unfit boka game structure game hetan ne tuman har khop mai geni 9 point gain khel ngun viawa detail e diana gain khel thina anin ne tok thin khop mai trăng thei khop mai ri bap zel goal thing em Joela goal le ta ol sam khop mai goal score dan po scoreboard so kan endo na minyang 6 7 na ni to lo mo 6 sala ni sa number 7 in goal scorer Joelan play uthan puya ball vẫn kinh thầy về nó sẽ cháo điệu tố nghệ nghiêm gì block good block anti tak khani ha Josepha Joela abat tultang trabe siata score thêm Joelan miss flat uyam lutuk đây defender cha ania ball pet thei uthan puya goal score thei don em apan fa kha chu passing support athakap mai 1v1 na khan siata than puya pe a feinda goal score thei don Joseph han lut tlang se chu score ni mai tur mo là ta lâu hả chú play one Joel làm ball là Joseph thằng puya pe siata ball là apan uyom về hả chú out chi ni khap khat vel borin out Vâng, mình viên bọn là trăng thua này 6-0 ni mà sẽ wow u than puya na pet goal ta cái chip này khác cái chip goal
Futsal là chẳng cái chip thiam mà piang hi anh van này mà tí mấy tuổi này goal hi akko du mo valal rawa Mizo tayo zinga kan sei khatiang kha jiri jir sanga valal rawa chuan mal soma kha Mizo tayo zinga mi ho khani ya na tfa chuak mo anno pan line tami khania val rawa la score thei pap pap khop me china po goal score allo focus de wang kina goal chanin joel an bola la Shaitan ball played there. Miscommunication. Miscommunication ani. Apaan try pura pura. Lain pengam khop mai rồi bol là bol kinh thấy dễ là mình uống về rồi là fit cup mấy goal về ta 6-1 đi kan cắt nát cup mấy mình về thar la mình 7-1 cái gì na sorry kan 7-1 anh nhá second half đi minute som ni khel tur anh nhá minute som lệ thế mình khel to ni Shaitan Joelan bal rawa pe hoi zau man tlat ball miss vele tata kha uyom thin ureng pe lose zeu ami I mean in tha da vele deu leka tiang zeu khan out hi secondly keeper atanga kalchua zel turania secondly 1 2 3 4 khami khan counter referee de mo futsal dan mani chu pa in roll thabe wow ala ham lo tat miss ve tat ham lậu pal anh ha chip chuan phụ lâu đâu lắc anh heading kha chu ni lâu kha chu nice from style về kha chu vào đâu ball là rồi là rồi là hình rồi lệ man tắt zel fit cha ni fit cha lùn veng hậu po ăn cha mà rồi tụm pui thì thế mình ăn fitness cha zual đâu hết cả anh ăn lại anh rual khai lâu đâu hết cả mà tete bol là miss pal tắt mày fan cha em goal chiang được kha chứ cover cha được tắt goal score to hi number 18 hi ni bal rawan goal score về ta chang le rang khop mai futsal a chuan in thla da thiang lo football angin a ground na zau tok lova covera supporta khatiang char khanga ya in thla da zep chuan second hi uyom lu tuka mo chuwang chuan minute kha chung hian goal engemaw zat a lut man thin ani triata bal rawa score thei don em duai pet na lo hret ureng puyaron up to khop me a goal chiang khop mai kha chu keeper a position lawa oma an chak lu tuk to 8-3 tuna khan 8-3 na goal thumna ron score ve le chi ani minute nga travel chu la oma score don em afan uyom ve
phía tân chatak main goal an risa amera chu joela ai uyam tu play on vẫn chachi dem score để em a goal le ta number 18 thau khani anh thả đã đâu hết cả 4-8 thì khan chi anh trăng thar khop mấy ram hùn veng thôi thả anh thả đã thiêng lâu football là po futsal là po anh thả đã thiêng anh thả đã chuan goal anh vậy diêm lâu anh game rồi thả sâu tel là anh đi po anh khel thằng tí siết đi te po anh khel thằng tí siết ta mà sen boss ber kan soi ta kan khan te mar hi rong kal lawa ni hi trăng thế à joela ro tha mu nam khop mai training avan la tha ve wow uyom tuk thế mình ăn chào về tranh đấu tới mốc cái tia cô nói nghe keeper ball keeper trong in anh vòng trên thì khan number 18 in ball là goal là chân thì lại thấy đó em si phụ lâu rất chung rất là này afan nal khá chứ anh lâu làm phân lâu anh a goal thì trap rồi bounce để chắc đấy tê à goalkeeper in thada về là china duan ron up china ram hu ni nan ron trăng khop mai ram hun lam chào to này lộc nè tlat sala chuan keeper lian te ate em poimo che rang ringo ta lo lian cover tha goal atea number 18 vẫn uyom chin em left foot de len right foot ha len se thea se la sei nuan fitness duang ane to lo no pan lai ang ane to lo wa joeran bola la yes Shiata Valrova net meka Shiatan goal score thedon tete apahan uyom chin tete an voi ni goal ban na pet perto goal post mo pet perto aron ride tlang miss pass Shiatan ball la tete na Valrovan la ball score thedon em tete assisang em Joel azok Shiatan ball la okay Joelan reng puya pass backup egin chiatang hian u Joela hian in ribbon ball abana ashrenga kumsomli panga pel to kumsomli panga chin hian ribbon ball an shreng thina ni hetai chuan tun tournament a big hi chuan fun uyum da chuan kumsomli panga hi tun first five a hian pahnih tal an lu nge ngai number 23 po hi kumsomli panga apel to tina ni chu ribbon tuna ball khat ala fit thakop mai wow avan kat thave achu assist thing em nal ui va corner he corner ani ram veng thar lam corner pon lo ni so rồi tên chặt di
dite team an chakani nana khan 8-4 in dite team an chak na fit zia chu so number 7 Joela vai va kon cool down kina tianga ain potanga e hi adu thop khana la tan lo tina ni so footballer ina kan ti nge turani in khel thin hian warm up kan nei chuan cool down hi kan ti nge turani achan chu nge kan muscle kha mo ta kan tak sa tang lu tu kha nge kan ti cool ve turani chu stretching te under 14 na chuan stretch vak ngai lo stretching nei vak ngai lo chuan lema kum upalam panga deuh chuanin kan muscle te kha hei lo stiff ta lo fei lo sak to nei chu habang khanin stretching nei thatte poimwa warm up nei thatte poimwa tiang ha kan riat ve hrim atan an sei zuai du ni chu dite team kha 8-4 in an chakani